Ja ću sad pozvati Sofiju da nam se pridruži, odnosno da počnemo, da otvorimo današnji sajem i današnje druženje. Sofija, evo ovako da vidimo da li se čujemo i vidimo. Dobro jutro, nadam se da se čujemo kako treba. Da, sve je u redu. Što se mene tiče, ja bih rekla da je zvuk savršen. Ja sam se potrudila da te najavim, međutim bilo bi dobro da se i ti predstaviš, da nam kažeš nešto o sebi na samom početku, pa ćemo onda korak po korak da razgovaramo o biomedicini. Zvuči super, hvala za početak na najavi. Da, kao što ste rekli, ja sam student biomedicine, trenutno na prvoj godini master studija na Univerzitetu u Heidelbergu. Dolazim inače iz Beograda. Moje master studije su malo drugačije, zato što je to Erasmus program zapravo. Prva godina se održava na jednom univerzitetu, u mom slučaju to je Univerzitet u Heidelbergu, a druga godina na Univerzitetu u Uppsali. Osnovne studije sam završila na jednom programu koji organizuju dva istraživačka univerziteta u Amsterdamu, dakle to je sam univerzitet u Amsterdamu i takozvani Freie Universiteit u Amsterdamu. I tamo sam također studirala biomedicinu, tako da sam se prilično rano odredila u tom smislu. Ne znam da li su za početak potrebne još neke druge informacije ili da odmah pređemo na biomedicinu. Ne, u suštini ne, odnosno to je kratak pregled tvog akademskog iskustva, onoga što si studirala i svih tih koraka koji su te vodili ka ovom današnjem masteru. Ja bih samo da pomenem da si ti, dakle, na više univerziteta studirala i upravo ovaj master će te odvesti u Švedsku, je li tako? Na univerzitetu u Uppsali. Dobro, ok, pošto još uvijek nisi stigla do toga, ne možemo sad da poredimo ta dva programa, ali svakako jako je zanimljivo to što si, da kažem, već praktično iskusila studije u dve zemlje, očekujete treća, pa ćeš onda moći i da napraviš neka poređenja za par mjeseci, nadamo se godinu dana. Važi, prepuštam ti riječ, odnosno hajde da krenemo od toga da nam kažeš malo više o tome šta je polje biomedicine, ja sam eto dala neki samo nagoveštaj. Pa biomedicina je otprilike, kad bi mogla da objasnim najjednostavnije, oblast koja razvija samu medicinu. Dakle, na studijama biomedicine studenti uče sve ono što uče lekari praktično, ali ne sa ciljem da leče, već sa ciljem da saznaju kako mogu bolje da leče, kako mogu bolje da dijagnostikuju bolesti, kako uopšte ljudsko telo funkcioniše u slučajevima kada je zdravo i kako funkcioniše onda kada nije baš toliko zdravo, kako funkcionišu mehanizmi bolesti, nastajanje bolesti i tako dalje. To je veoma široka oblast koja se širi sve više i više i to je oblast koja postaje sve više i više povezana sa drugim naukama. Imamo recimo biomaterijale koji su vezani za nauke materijala, za fiziku, inženjerstvo, tako dalje. Recimo bioinformatiku koja je usko naravno povezana sa kompjuterskim naukama i tako dalje. Biomedicina puno sada povezuje sa drugim oblastima i zato je važno zadržati tu mogućnost i steći zapravo tu mogućnost da se sarađuju sa ljudima iz različitih oblasti, ne samo iz same oblasti biomedicine. Kad bih mogla da podelim biomedicinu na dve oblasti, recimo to bi moglo da budu prekliničke studije i kliničke studije. Dakle, svako ko studira biomedicinu će se upoznati i sa jednim i sa drugim. Prekliničke studije su one studije i prekliničke istraživanja uopšte su one u kojima istražujemo posebnu vrstu ćelija u organizmu, poseban organ, istražujemo modele bolesti recimo u životinjama ili u veštačkim tkivima. To također može da bude bioinformatika. A što se tiče kliničkih studija, tu istražujemo recimo da li je određena supstanca koju mislimo da može da posluži kao lek, da li ona zapravo može da leči određenu bolest.
mislim, prilično očigledan primjer kliničkih studija su studije kojima se bavimo ovih dana. To su studije vakcine protiv koronavirusa, tako da mislim da je sad ceo svet malo dobio utisak o tome šta tačno znači klinička studija. Dakle, recimo testiramo vakcinu, pa onda kako organizujemo tu studiju, kako obrađujemo podatke. Sve je to biomedicina, tako da je to jedno veoma široko, interesantno polje koje sve više i više raste i vidimo da puno resursa, puno novca ide u biomedicinu i sve više radnih mesta se otvara u tom polju. To je definitivno, pogotovo kažemo u posljednje 2 godine biomedicina je verovatno doživjela neku vrstu buma. Kada sam se spremala, zapravo kada smo mi spremali najavu za tvoje predavanje, istraživali malo o biomedicini kako bismo mogli da adekvatno pratimo tvoje predavanje, naišla sam na jedno objašnjenje da je biomedicina zapravo za one učenike koji vole biologiju i hemiju, ali ne žele da rade sa pacijentima, odnosno nisu oni koji će, da kažem, raditi svakodnevno sa ljudima u kontaktu i rješavati njihove zdravstvene probleme. Da li sam u pravu i da li je to adekvatno obrazloženje? Da, potpuno ste u pravu. Ja sam baš tako razmišljala o biomedicini kada sam krenula da razmišljam o tome šta bi mogla da studiram. Moje prvo iskustvo sa naukom, prvi susret sa naukom je bio u istraživačkom centru Petnica, za koji, nadam se, učesnici znaju. Ako ne znaju, onda ih podsjećam da se raspitaju. U Petnici sam bila na seminarima hemije i mislila sam da je hemija ono što me zanima. Međutim, shvatila sam ubrzo da sve ono što hoću da radim u polju hemije se odnosi na kako možemo da dostavimo lekove na određeni deo tela, kako možemo te lekove da otpuštamo na određeni način, kako bismo najbolje lečili određenu bolest. Tako da sve primjene koje sam ja smatrala interesantnim u hemiji su bile vezane za ljudsko telo. I onda kad sam krenula da istražujem malo šta bi to moglo da bude, došla sam do biomedicine. Takođe, u srednjoj školi sam puno voljela biologiju, međutim, znala sam da ne želim da budem klasični biolog koji istražuje životinje, biljke i tako dalje, nego sam baš htjela da istražujem ljudsko telo. Onda, naravno, kao što se često dešava, moji roditelji su htjeli da ja upišem studije medicine i da budem lekar, međutim, nisam želela da radim sa pacijentima i da radim u toliko bliskom kontaktu sa ljudima. Mislim da bi bila baš najbolji lekar ako mogu da budem iskrena. Mislim da mi mnogo bolje leži istraživački rad i izučavanje tih tema samo na drugi način, iz perspektive hemije i biologije i kombinovanja hemije i biologije u studije biomedicine. Pa dobro, onda smo ipak definisali biomedicinu na najkraći mogući način. Hajde da nam kažeš koji su to predmeti, mada si pomenula neke, koji su to predmeti koji čine tvoje studije i da kažem koji ti je možda bio najzanimljiviji, koji bi ti istakla da ti je posebno bio značajan? Pa na osnovnim studijama na početku sam učila o ljudskom telu uopšte, dakle anatomiju i fiziologiju sam dosta radila i to je naravno onako baza koja je potrebna za svakog ko je u biomedicini. A drugi predmet koji bi istakla kao važnu bazu jeste molekularna biologija, koja je verovatno ono čime se trenutno na masteru i u nekim istraživanjima u kojima sam sada angažovana, najviše se bavim molekularnom biologijom praktično i biologijom ćelije. Zatim sam takođe učila imunologiju, bioinformatiku i genetiku. Bioinformatika je takođe prilično, da kažem, važna, da se makar malo prouči za svakog ko je u biomedicini, iako možda ne želi da ide direktno u bioinformatiku, zato što je to takođe jedna od oblasti koja vrlo brzo raste sada, pogotovo sa razvojem tehnologije. Bioinformatika i genetika su, mislim da će biti puno pozicija otvornih u toj oblasti. Zatim, drugi predmeti su biohemija, endokrinologija, onkologija i meni omiljeni predmet kardiologija.
sad kad kažem sve ove predmete, endokrinologija, kardiologija, onkologija, to opet nije u čisto medicinskom smislu izučavanje bolesti, nego je takođe izučavanje samog organa, ćelijskih mehanizama, malo onako dublje nego što medicina obično zalazi. Kardiologija je meni bila najvažnija zato što sam tu našla ono što mi je zaista strast, to je srce i ono što hoću da radim u budućnosti jeste da izučavam srčani organ i bolesti srca. Tako da je za mene to bio prilično važan predmet. Zatim što se tiče mastera, na masteru su malo drugačije koncipirani predmeti, mnogo su onako karaktera opšteg, da kažem. I predmeti koje sam do sada izučavala su translaciona medicina, recimo. Translaciona medicina je spona između istraživanja i same kliničke prakse, dakle kako možemo ono čime se bavimo u laboratoriji da primenimo na svakodnevno bavljenje pacijentima, kako možemo da povežemo te stvari. Zatim izučavala sam takođe nova postignuća u dijagnostici i u lečenju i tu smo izučavali nove recimo mašine, novu tehnologiju koja se koristi danas u medicini i takođe smo malo dublje zagazili u mehanizme bolesti takođe. Eto, to su neki predmeti koje bih ja istakla čisto da ilustrujem kako programe biomedicine funkcionišu. Dobro, hvala ti na ovim objašnjenjima. Hajde da vidimo, kad kažeš da toliko ima istraživačkog rada, naravno u prirodnim naukama se bez toga ne može i bez rada u laboratoriji, naša ideja je da nam takođe približiš kako izgleda izrada istraživačkog rada u tvojoj oblasti, koje su to faze koje svaki istraživački rad mora da ima da bi bio dovoljno kvalitetan i pouzdan i kako dalje sa rezultatima baratate, gde dalje usmeravate rezultate istraživanja? Da, to je za mene još uvek, moram priznati, teško pitanje, pošto nisam ja ta još uvek koja istražuje, koja radi celokupna istraživanja, nego ja više dolazim onako čisto da malo pomognem u nekom projektu. Moji projekti su sada, pošto sam još uvek na studijama, relativno kratki, ali naravno već sam stekla nekakav utisak. Za početak mislim da je važno da podelimo istraživački rad u polju biomedicine na dva dela, da kažem. Jedan je istraživački rad u akademskom okruženju, na univerzitetima i institutima koji su povezani za univerzitet, a sa druge strane imamo istraživanja u industriji, to su recimo istraživanja u farmaceutskim kompanijama i kompanijama koje proizvode recimo mašine za dijagnostiku i tako dalje. Mislim i ovde se radi istraživanja, ali ona funkcionišu, imaju malo drugačiji karakter nego istraživanja na univerzitetima. Međutim, ja još uvijek nisam stekla nikakvo iskustvo u istraživanjima u industriji, tako da ću se fokusirati na istraživanja koja se dešavaju na univerzitetima, pošto sam tamo stekla nekakvo iskustvo. Istraživanja u biomedicini su veoma uskog fokusa, da kažem. Postoje struktura istraživanja, ako mogu da tako kažem, istraživačkog rada uopšte, jeste da postoje određene istraživačke grupe. Dakle, to su timovi ljudi koji rade na jednom problemu. I ti problemi na koje se oni fokusiraju su veoma uski. Recimo, trenutno radimo u laboratoriji koja se fokusira na jedan molekul u patologijama srca. I samo taj jedan molekul izučavamo i gledamo kako taj molekul utiče na neke druge molekule u srčanim ćelijama. Tako da su ti projekti prilično opširni sami po sebi, puno se tehnika koristi, puno različitih metoda za istraživanje jedne teme, ali su obično to veoma uske oblasti. Dakle, recimo, ja koja izučavam srce, verovatno ne znam toliko puno ljudima koji izučavaju koronavirus i ne znam toliko, recimo, koronavirusu, a ti ljudi koji izučavaju koronavirus, s druge strane, su fokusirani na infektivne bolesti, a ne znaju toliko možda o srčanim bolestima o kojima ja znam. Tako da, to bih htjela da istaknem. Takođe, sam istraživački rad, kako izgleda jedan dan u istraživačkom radu, jeste rad u laboratoriji. Većina radne nedelje prođe u radu u laboratoriji, u samom eksperimentalnom radu, a onda naravno
podjednako bitni deo istraživanja jeste obrada podataka i to je nešto u čemu ja još uvijek stičem iskustva na projektima kojima radim i onda te podatke koristimo da bismo objavili naučne radove i te naučne radove čita cela grupa ljudi koja istražuje jednu oblast i onda se tako zapravo razvija nauka i samim tim i medicina. Pa dobro. Važi, hajde da vidimo, negdje privodimo razgovor kraju, u stvari želimo da nam predstaviš svoju oblast studija i kroz veštine koje si sticala i koje dalje stičeš, jer kao što i sama znaš, ne možemo se zasloniti samo na ono znanje koje ponesemo u vidu teorije, nego i u vidu tih nekih soft skills, odnosno veština koje će nam pomoći dalje pri zaposlenju i radu sa drugim ljudima. Šta bi to za jednog budućeg naučnika ili naučnicu već ili sadašnje naučnicu bilo od posebne važnosti? Koje su to veštine koje ti bi istakla o kojima treba da razmišljaju tvoji vršnjaci ukoliko žele da se usmeravaju na nauku? Da, mislim da je to vrlo važno pitanje, pošto ima veze sa stvarima koje bih ja voljela da sam znala pre nego što sam upisala ove stvari. Mislim da je najbitnije da postoji strast ka predmetu izučavanja. To je, mislim, najvažnija stvar. S obzirom na to da je istraživački rad vrlo naporan i težak. Mislim, stvarno nije lako biti istraživač. Bitna je u tom smislu takođe i upornost i rezilijentnost. Takođe fleksibilnost i kreativnost u radu, pošto nekad će jednostavno eksperiment ne funkcioniše i onda morate da budete kreativni u tome kako ćete da rešite taj problem i fleksibilni u tom smislu da promenite svoje planove. Takođe je vrlo važno da postoji volja za mobilnost, pošto ljudi u istraživačkom radu moraju da pokažu da mogu da rade u raznim okruženjima, u raznim državama i zato je bitno da neko ko ide u biomedicinu je voljan da se seli sa mesta na mesto, sa instituta na institut. Tako da ta fleksibilnost i veština rada u internacionalnom okruženju je takođe veoma važna. Dobro i upravo si ti kroz svoje iskustvo pokazala tu neku fleksibilnost, a ta fleksibilnost mislim da se odražava i na interkulturalne veštine. O njima se dosta govori, o tom našem kapacitetu da sarađujemo sa ljudima sa različitih područja u kulturološkom smislu, jezičkom smislu i tako dalje, a nauka zapravo ne poznaje granice ni nacionalne ni neke geografske, jer upravo ona treba da izučava, da donosi rezultate koji su u interesu celom čovečanstvu. Ok, nadam se da će ti biti zanimljivo, kažem da u Švedskoj stekneš neko novo iskustvo u tom kulturološkom smislu. I hajde da vidimo još šta bi rekla o tome generalno odluci da studiraš u inostranstvu, zato što mislim da je to ozbiljan korak i da prosto donese mnoge izazove, a ti evo dolevaš tim izazovima i nastavila si master u nekoj naravnoj zemlji. Šta bi ti rekla, zašto su studije u inostranstvu tebi bile toliko značajne? To je vrlo, vrlo važno pitanje. Znam, ali možda da kažem da teško sročiti to sad u par rečenica, ali eto pokušaj. Mislim, verujem da je to jedna od najboljih odluka koje sam donala. Mislim, ne samo što odselila sam se kad sam imala 18 godina iz Beograda i to mi je donalo, da kažem, mislim da sam sazrela kao osoba uopšte, dakle morala sam da naučim sama da živim, sama da se snabdevam. Sve to je nešto što nisam imala prilike da naučim u srednjoj školi kada sam još uvijek živjela sa roditeljima. Mislim da je fantastično to što sam uspela da se upoznam sa različitim kulturama, da vidim, da posmatram opet svoju kulturu i to, dakle, ja dolazim iz neke potpuno druge perspektive, saznala sam puno, ne samo puno o svetu, već puno i o sebi kroz upoznavanje sveta. Naučila sam kako da razgovaram i radim sa ljudima koji imaju potpuno neke druge pozadine u kulturološkom smislu, razmišljaju na potpuno drugačiji način. Mislim, sve u svemu to je bilo jedno veoma
obogaćujuće iskustvo koje će mi značiti apsolutno za ceo život. I takođe, osim toga, doveo mi je razne mogućnosti za razvoj u profesionalnom smislu. Takođe, samim tim što sam otišla u Amsterdam, sam dobila mogućnost i na kraju u Nemačku i u Švedsku, za par meseci. To mi je donalo mogućnost da upoznajem ljude koji kasnije mogu da budu moji šefovi, ljudi sa kojima ću raditi kasnije i tako dalje. Trenutno sam zaposlena, radim par sati nedeljno za jednu profesorku koju sam upoznala u Amsterdamu i onda možda će ona biti ta kod koja ću moći da radim doktorat, kasnije da se zaposlim i tako dalje. To je divno. To su divne vesti. Da, te mogućnosti za networking, što bismo rekli, za povezivanje između ljudi su nešto što je naravno jako važno za svaku profesionalnu karijeru i ne samo za biomedicinu. Mislim, preporučila bi studiranje u inostranstvu ako postoje za to mogućnosti. Apsolutno mislim da je to dobra stvar za uraditi. I šta bi voljela da si znala pre nego što si krenula generalno na studiju u inostranstvu? Da li sad postoji nešto što bi ti mnogo olakšalo život, neki savet, neka nova perspektiva? Šta bi to bilo neki idealan savet pre nego što se neko usudi na taj korak? Bilo da su osnovne studije ili master studije? Mislim da je važno grabiti svaku priliku koja dođe. Mislim da je važno biti proaktivan, kontaktirati ljude, javljati im se, slati mailove, ići na sastanke. Mislim da je takođe jako važno grabiti prilike ne samo za rad u oblasti u kojoj studirate, nego u studentskim komitetima, recimo. I takve neke prilike mogu doneti veštine rada sa ljudima koje, kao što smo već pomenuli, su jako bitne. Takođe bih napomenula da ocene nisu sve i da su druge veštine i soft skills takođe apsolutno podjednako važne kao i ocene koje dobijete, tako da možda fokusirati se na ocene i samo na ocene nije baš najbolji način, pogotovo za studije u inostranstvu. Tako je, onda se vraćamo na onu priču o veštinama, koliko to, da kažemo, suvo znanje ili kako god sirovo znanje u vidu ocena nije sve što traže i univerziteti. Upravo bih da pomenem da holandski univerziteti često insistiraju na tome kakve su veštine učenici izgradili i kako oni mogu da doprinesu univerzitetu u tom smislu i ne da prosto posmatraju kandidata kroz celokupnu aplikaciju, kroz CV motivacijno pismo i kroz sve ono što su prošli, bilo da su u pitanju neke i vannastavne aktivnosti, neka volontiranja, učenička udruženja i tako dalje. I mislim da je to i dobar način da motivišemo one koji nas gledaju da se angažuju u toku i srednje škole, u toku osnovnih studija što više, da se povezuju sa ljudima, da kažem, budu proaktivni, kako si sama pomenula, da grabe prilike i da zaista postoji bezbroj načina da se uči. Ne mora to da bude samo na predavanjima, u laboratoriji, iz knjiga i tako dalje, nego da su zapravo izvori za učenje svugde ukoliko smo mi spremni da to tako vidimo. Dobro, Sofija, u suštini ja bih rekla da si nam dosta detaljno opisala svoj neki akademski put i biomedicinu. Reci mi još ukratko kakvi su tvoje planovi za budućnost, nešto si već pomenula u tom smislu, šta bi ti volela, koji je tvoj neki cilj ili san u karijernom smislu? Da, pa za početak kada budem završila master, nadam se, sledeće godine, voljela bih da odmah krenem na doktorat i s obzirom na to da sam se prilično vezala, da kažem, za Holandiju i za Amsterdam, voljela bih tamo da se vratim, da iskoristim te konekcije koje sam pomenula, da tamo dobijem poziciju za doktorske studije, a posle toga vidjet ćemo, mislim, kao što sam pomenula, postoje akademsko okruženje za istraživanja i industrija. Trenutno mi se čini da bih voljela da ostanem u akademskom okruženju, možda da radim na univerzitetu jednog dana, ali vidjet ćemo, to je sve prilično promenljivo, tako da želim da ostanem u istraživanjima u svakom slučaju. Meni se čini da si ti na dobrom putu i zaista ti želimo da se to i ostvari. Ako ne bude tako, neka bude ono najbolje za tebe. Ja verujem da ćeš iskoristiti svaku priliku koja ti se bude ukazala. Hvala ti puno na izdvojenom vremenu i na ovom predavanju. Znam da si u obavezama i sasvim nam je
jasno da su ovo, da kažem, dragocjene priče. Kad god imamo priliku da predstavimo naše studente, to i radimo, jer zaista nema boljeg nekog načina da upoznamo i studije u inostranstvu i studijske oblasti, nego kroz ono što vi možete da nam kažete na osnovu svog ličnog iskustva. Veliko mi je zadovoljstvo, hvala vam puno što ste me zvali. Htjela bih također da naglasim da ukoliko postoje još pitanja, ja sam na LinkedInu, tako da ukoliko učesnici žele da se povežu, ostavljam im tu mogućnost. Odlično. Onda ćemo tako i reći da kogod želi može da potraži Sofiju, Sofija Vučković, jel tako, pod istim imenom i prezimenom si na LinkedInu, mogu da ti pišu, mogu da pročitaju i tvoj intervju na našem blogu. Nisam sigurna koji je tačno naslov tvog intervjua, ali svakako dovoljno je da u pretraživaču ukucaju tvoj ime i prezime, dati će upravo tvoje iskustvo sa University College-a u Amsterdamu, jer to je, da kažemo, bilo nekako isto zgodno da se predstave te specifične studije. Dakle, tu si, ukoliko bude bilo prilike, vrlo rado ćemo te ponovo ugostiti na neki način, ili virtualno ili ovako uživo. Želimo ti puno sreće i hvala još jednom. Hvala vama.